sezonu Zlatibor ulazi sa novim zabavnim sadržajima koje su zajedno juče najavili turistička organizacija Zlatibor, javno preduzeće Gold Gondola Zlatibor i Kulturni centar Zlatibor sa ciljem da turisti što bolje isplaniraju svoje slobodno vreme i predstojeće praznične dane. Upravo ovde na vrhu Tornika želja nam je da najavimo zimsku sezonu i sve one sadržaje koje Gold Gondola zajedno sa našim partnerima u razvoju turizma ovde na Zlatiboru planira od januara meseca. Već krajem decembra očekujemo i prve goste i sigurni smo da će ova sezona po broju gostiju biti još aktuelnije i još bolja ovde na Zlatiboru. Gold Gondola u stilu i prethodnog perioda i antistres leta nastavlja sa sadržajima i aktivnostima i tokom januara i februara planirali smo da svaki dan posvetimo nekoj od interesantnih aktivnosti i sadržaja. Tako da ponedeljkom će biti sportski dan gde ćemo imati besplatne časove nordijskog skijanja na Međustanici. Naravno, utorkom ćemo se onda zagrejati zlatiborskom čajankom i toplim napicima ovde u Gondola baru na vrhu Tornika, ali takođe na baru na Međustanici. Osim toga, naravno za decu planiramo puno sadržaja i sreda će biti planirana za decu, za vajanje u snegu, potragu za šišarkom, bit ćemo spremni i za uslove sa snegom i bez snega svakako, iako očekujemo da će ga biti ove godine više nego prethodne upravo u januaru. I dok je dečiji raspust, verujem da će svake srede uživati u ovim aktivnostima, na polju, u prirodi, u ovim prelepim pejzažima i na snegu. Četvrtak je predviđen za umetnost, unosimo dosta sadržaja vezano za umetničke aktivnosti, kako slikanje u saradnji sa Kulturnim centrom i našim partnerima iz te institucije, iz turističke organizacije, naravno i svih ostalih. Pored slikanja i vajanja, tu će biti umetnost vezano za pripremu hrane, tako da zaista taj jedan umetnički četvrtak će biti fantastičan, dok je vikend, petak i subota predviđen i planiran za žurke ovde na vrhu Tornika, za sve skijaše i neskijaše. Tokom dana, u toku i radnog vremena gondole i po snegu, planirana je aktivnost zabave za sve one koji to vole i koji će u tome da uživaju. Nama je izuzetna čast i zadovoljstvo da vas pozdravimo, ali i da u ovoj godini kojoj obeležavamo jubilej 130 godina turizma imamo zaista lepe vesti da se pohvalimo. Izašla je i zvanična republička statistika koja je pokazala da Zlatibor kao destinacija za prvih 10 meseci beleži porast broja posetilaca od 25%. Nalazimo se iza Beograda po posećenosti na drugom mestu. Odmah smo iza našeg najvećeg grada, što pokazuje jedan ozbiljan potencijal destinacije i planovi razvoja i planovi kojima opština Čajetina, turistička organizacija i kompletna turistička privreda Zlatibora želi da se predstavi u narednom periodu. Sigurno sam da će dovesti još veći broj turista. Svedoci smo da je proteklih par dana otvoren jedan novi hotel na Zlatiboru, u pitanju je Queen of Zlatibor, kraljica Zlatibora. Za nekoliko dana nas očekuje otvaranje jednog novog hotela, to je hotel Karizma, zapravo hotel Bor iz hotelskog lanca Karizma, koji će još dodatno podići turističku ponudu Zlatibora i sve su to stvari koje pokazuju da će sigurno Zlatibor u ovoj godini jubileja postići jedan novi rekord i ostvariti jednu rekordnu uspešnu turističku godinu. Opština Čajetina, turistička organizacija Zlatibor su kao i svake godine pripremili bogat program nastupa na Kraljevom trgu što se tiče novogodišnjih praznika, programa nove godine, manifestacija koje se vezuju za novu godinu, za sam doček. Program počinje već 28. decembra u 16 časova dečijom novom godinom, zapravo dodelom paketića za decu, čiji je organizator, ponavljam još jednom, opština Čajetina i turistička organizacija Zlatibor. U pitanju je koncert Leontine, dečije hora Čarolija. U tom prilikom će za svu decu sa teritorije opštine Čajetina biti besplatno uručeni paketići. Ja verujem da će mališani se pre svega lepo provesti i da ćemo tradiciju te dodele paketića nastaviti u narednim godinama. Za novu godinu, za 31. decembar, očekuje nas nastup na Kraljevom trgu Saše Matića. Koncert počinje u 21 čas. U 12 časova, odnosno u ponoć, koncert Trubačkog orkestra Dejana Jevđića. Služit će se zapravo kuvano vino, rakija, vatromet za posetioci i verujemo da će veliki broj posetilaca zaista doći na Kraljev trg. Repriza, odnosno 1. januar je rezervisan za koncert Magla benda, takođe u 21 čas počinje koncert i treba naglasiti da su svi ovi koncerti potpuno besplatni za sve posetioce koji verujemo da će biti u velikom broju prisutni na Zlatiboru. Pored toga, apelujemo na sve
vas da posjetite sajt turističke organizacije Zlatibor gdje su objavljeni i drugi veliki izvođači koji će biti prisutni na Zlatiboru, u ugostiteljskim objektima, u hotelima, zagarantovan provod za ovu godinu, a mi ćemo u novogodišnjim praznicima i danima posle nove godine se potruditi zaista sa bogatim manifestacionim programom da privučemo veliki broj posetilaca. Ove godine smo osnovali instituciju Kulturni centar Zlatibor i svim turističkim i zabavnim sadržajima želeli da dodamo deo kulturnog i duhovnog nasleđa i da taj moment ne zaboravimo. Po prvi put ove godine na Zlatiboru u sve turističke sadržaje organizovat ćemo manifestaciju pod nazivom Duhovnim stopama. Ja verujem da ljudi vole i da se zabave i da provedu vreme na snegu, ali hrana za dušu će ove godine biti u Kulturnom centru na Zlatiboru. Počet ćemo otvaranjem izložbe ikona profesora Janićijevića u saradnji sa još dvoje umetnika koje se zove Kaliku. Zatim ćemo imati duo dramu o Patrijarhu Pavlu. Sve ćete to imati naravno u programu, da sada ne navodim imena reditelja i glumaca. Očekuje nas koncert braće Teofilovića koji je u tom istom duhu. Potvrdio nam je dolazak Matija Bećković, ali on za razliku od svih nas koji jedva čekamo da padne sneg, rekao je da će doći kad malo bude manje snega i kad otopli. Školski Savindan će ove godine biti deo u stvari naše tradicionalne manifestacije u saradnji sa našim hramom Preobraženja Gospodnjeg. Takođe u februaru do Sretenja očekujemo i duo dramu Nebojše Milovanovića Čovek visine. To je Predićeva rasprava o mauzoleju Njegoševom na Lovćenu. Tako da se nadam uz goste kao što su Fenički biseri, uz Malu Pavlinu iz Orahovca i verovatno još neke programe koji će nam se usput javiti, jer mnogo ljudi iz kulture boravi na Zlatiboru i privatno i turistički i nikad nas ne preskoče. Nadam se da ćemo od Božića do Sretenja zaokružiti i kulturnu ponudu i ispuniti želju ljudima koji imaju i takav sadržaj da čuju, tako da vas ovim putem pozivam da kad goste naši gosti na Zlatiboru ne preskočite Kulturni centar.